Hallo agus fáidir únóirile go Cagar an próiseacht Highland Whispers idir ag má trígal náisianta bhisteach 2020. Còignear luchd-ealain. Scachaíniu I beachdachadh na Còig ceudfathan. Ach, cad a thachair a t-sreath agus dhiubh na bhàrd úne. Irais an na 2020 ag gemman na Còig han ik me hín agus an scríbhiche Canadianach Scotmach go bhúlainn Còig ron pís ciúil mór a scríag ro-shealladh. Agus mar farsc an déasacha chluis sin gemme an dearbh bhata mo chúgah. Dhéime mit hín agus an fílar ceile ground pís ciúil scríag ans na 3 minútin a ha asise go chorann a tóirste go nó. Agus a harann le chéile ron fís colanta a dhéanamh. Agus sin caran mar a há ag a luchd-ealain. Chanealach céirbá, gach cúspareachta bh thoiseach go déirigh, agus féimiad leis sin a bhí diseach gos opair mhárach na bám. Cláisneach, Fradharc, fála, blas is bontain. Buig a thorst neach a bhí an núis, buig a thorst nar hat an dúscach go arst ire, san chuid I tachirst as an thuúil gulich as a bhil sin beo I drásta. I dú hasin go bhí céad Fradharc, agus atá se chuach han jolafad camera Alex Boyd. Mar a thuúla dúla ferracha chu misal na peantain, háisich Alex amach na múlachin, leis an stop dearag, buachal mór éide. A Còignear go bhfuil tuig sé cáin agus eneman a thirst sealladh go bharach do gunne. Agus a tugal ar an níoch, ag go bhfuil cumas an Fradharc a bharach daine. Cumas dahan dearaga infrared ó thugal. Chaim fíoch scé aclan a cóin, haris asise go chorann ag arst gúir for an dránige Nick Turner. Agus thugé as a bhíneid an dara sealladh seo, na scialachgans na thuaiscealann a bheith ganín sé. Ron níon a bheith tibh an thuúil nach ros na tuig sin a dhéanamh cóirstal. Le phríomhann an na scoladach Lyle Watson agus an bàrdach William Suter nach go táran dúst na sciathan. Brosnacha gan écail a bhíorn ron níon a thar ar tuig sin. Let's just say we don't know. Dust of wings, sunset at the edge. Dust of Wings was an interesting one. I got an image from Alec of a mountaintop, actually near here. But he'd rendered it in infrared, the spectrum that a raven sees. And it got me thinking about life on the periphery, just outside of our own vision. And I remembered a line from William Suter, where he said, "Happy for the moment, I held the butterfly in my hands, but bring to you only the dust of wings." And that's the artistic predicament of trying to capture something but not quite getting it. It's just out of reach. So that's where the song comes from. It's a collection of lines, interesting idea of life, the supernatural. We don't quite have the science to describe certain things. That doesn't necessarily make them not so. So that's where the song comes from. Char ó Pádraig Ó Tuama seorígáil ran Anna Riven I dtíoch, agus chaneannig idir get a bhaid súl I níoch an na súl ile. Ar choláis ha péir íoch a neatach fascir tai Anna, agus gach turús vis énach gan an suie an nuine na crún te michil na thea, bí Anna a súlachu gur thachair a cumal súl dhéanach ora a ha ann, get a chuúgla córis cerat bliana rasiniste. Han pascan seo a tugal an áirineach timiisiil Anna an arstgúir, von chuirí for an big na heanna neatachig gan na beantans na háltan man gúirst is stir. Irais sias an dhinigú a chaine fiochan, a mach gomúir, tarsin strúnamúile agus an nó go Pádraig Ó Tuama, agus na chuie a céit a machar an nuniec na cheáin an sagarag, agus Trump a cóirtich a radio. Now, the quiet of the year, ripe fruit rots in barrels. I remember spring and all its singing. The birds are quieter today.
the blue tit, the little siskin, the dunnock and the robin, the blackbird too, all muted. I watch them, eat the seeds I leave outside for them, feathers wet with rain and ruffled in the wind, thin. An infectious man makes noises from America. A doctor urges caution here at home. An old radio shouts fever from the kitchen windowsill, and I count fewer birds outside. Rising cases. Híl na theáin bhice, bog fluch as an aonla galapa for an rán Alba Victoria Caine a fihibh an nimig iamhai a vir a fasca gan san dánig Pádraig. Hanna híchan tua a lent in strúhan, dhuilearach, cumach na bàrd ach ag an naun ha briar an dáchis von dánan, cuide rí dahan sulir sonna eòlach an gach gan guram agus I eòlach fuie. Ha mi dóchas gan de chórstar bháid a dú is dúra cúr troch Cagar na Highland Whispers. Tank mar asáist gan chuman géalach agus de Alba Chruthachail sean an taich as a chiad chéimethe seo gan fráisiid. Fiach go bisio cólarin ríist a marach a bis na céad blas. Bíbir bord.